Nilemen pot model pini di tu dak carving long Thomas Council long dak ke bang na ko thela bang ke dam tang ni nilitung four lane na long anomalies mate ke chupang lima pot hai si case pipon lo case pipon da phi hala dak court long isi a case bang dispose pon lo jut pon lo ada dak chief justice pen isi lamrai mate isi order pipon bang la son hen lo nang litum na dak high court long pipi ma anomalies mate ke chupang lim ke chok she put ha kapak lang pon ma la bang so record put ha bang put out Land Revenue Department Secretary Panle na litum isi paklang ram churo hala bang so teng ben si secretary mate Land Revenue Department hin ben sai pon po busi sai pon po salang litum pan litum high court order teng ben si ladak 12/7/2023 12 July pachu July chiklo 12 July chiklo isi representation pidam lo as per high court order teng pen la pen thu non an market penana chiklo nang le rong lo chiklo joni abat lo di chiklo joni abat so selo bonsa ta me la bang so inspection bu people ne na paklang khedet la pakin ko na ni tum chini nedal hoitu ko chupang lim do po se la bang so inspection paklang hai de lo ni ko pitong ni la galang li tum mi chini po la se pini le thota la bang so aput thak pe ni li tum reminder pilo pini bang 16 October 2023 dak reminder dong ni li tum ke tok pon a thi bala the bang la phuan lo je prapjin ben la bang so court order carving out Thomas Council particularly Land Revenue Department atom order bang comply nang po sini litum jongpon lo lapen jong si comply pon pip lo tang kibang jilang ni bangke fresh new PIL kalip sa dame contempt of court sa dame labang so puthak bangke ni litum pipon ko posai jok je lapen labang so puthak case non next ako case pipon thuji po bangke litum advocate pe chingki ching ayar lo litum chi sitting se do lo bon sa dame council atumanda ini lam thi si papar julo alang litum arjuni labang chini ne lo sa dame ni tumi puhin bangke court alam bangke alang litum patipek pedet si mi in the interest of justice lapen jong se patipek deadline poltang de kibang hilang ani bangke contempt of court pina ko polapen ki pidam lo poltang de council atum bangke Land Revenue Department atum alang litum explanation chipinang bom chipinang order thek la si ni tum hin pen puring de thot churing ni bangke alang litum puthot la bang so court order bangke paklang ik dak sin la lapen ni long pini look at this e jani bala ini kas মানে আপনার জীবন মাটিস কে ইমান তো পানা আধা দি পাইছে হ্যাঁ দাই পাইছে আধা 1,29,000 ফর ইমানে পাইছে নে কিমান পাব লাগে 10 লাখ পাব লাগে 10 লাখ পাব লাগে কি বুলি কৈছে দিয়া নাই মন্দিৰ দিব না কি বা কৈছে নাই কোনা কোৱা নাই এনে কত মাত কৰে আপোনাৰ মাটিটো পুৰণি আইবি এখন খণ্ডত কিন্তু আইবি খণ্ড আমি সব কাগজ সাবমিট কৰিছে কোৱা নাই আৰু এতিয়া কামটো কি দিব কিমান পইচা দিলে আহিটো ৰেকৰ্ড নাই কি সব দিছে কোৱা নাই মই কি দাম দিছে কথা কাৰণে যে বিঘা এনেই তো আপোনাৰ মাটি কিমান গৈছে আপোনাৰ মাটি কিমান গৈছে আধা বিঘা মান প্ৰায় আধা বিঘা হৈছে আধা বিঘা আপোনাৰ নামটো মুক্তিয়া শৰ্মা council atum ajha ka tumhan ke compensation ki pipon pe la pusona dolo ajha ka tumhan ke pi pusana me papeng hoi la puson si doi koklo la si alang litum non mang mang humang ram son si do koklo alang litum han ko anone ki pinang ji alang litum pipon pe la si alang litum bang ke non ke hang bang ke alang litum atimans bang ke hala bang so beneficiary list ko an ma kilong nang ji bang alang litum transparent bi pu sonte public puri sonne paklang kon son alang litum ni sam ni polo setame non mang ke beneficiary sumhan ina ana section tina ni domar julong complain bang ibom lo ni dom at least bang alang litum paklang ko alang litum council atum ningreng mereng no la puson ji pi ki pirong la pela dak long pinan ka chijok lun so to madu fake beneficiaries ke dam tan ni setame ni dom high court lo la bang so patak highlight pon lo fake beneficiaries do la bang so teng bensin ni to order teng bensin la dak long representation na pilo setame alang litum la bang so kang sai ji ni dom bahan alang litum ko son men pota selam det la hay putak non pon na paklang hay det lo la si kopi pon ne na paklang hay det kopi pon ne cepatur alang litum mi chini po la si potot chuning ri lo within this week or within this month alang litum la bang so court order teng ben comply det semelo kalip lo tang de sai jok di ni tum rong asor penching ro pet pensi contempt of court bangke pipon ko po la pen mu la pen pipon det lo batang de carving long Thomas Council me court apan alang litum explanation chi bom da doleng la si alang litum mission me eta pen alang litum in the interest of justice rada pan ka hon ka jin so pen kon an se kilong nang ji ma long ni ma alang litum paklang ponik dak te la bang si bi itu